Mawucabanga le ntombi yakho thembele kuyona yahamba e-university ingayeka bonke lobu bumnandi ikhohlwe ibone icabange wena lapho ohleli khona ngabe useMpumalanga ngabe usemakhaya ingayeka lonke lolu hlobo labafana bakhona lana ibone wena wedwa ongcono ise-Howard la kunama sport khona okuhlangene wonke ama-campuses i-reflection ke le yempilo lekwakuthiwa uyibona mangabe mhla wafika e-university ilapho yokwazi khona ukukhipha umuntu ukhetha umuntu ongowakho lapha ngaphesheya uvale ngeshangana eminyango lapha kune stadium just that I can't zoom very well abantu bahleli lapha wonke umuntu uyaphuza la wena ubhizi ngapho ushaya ucingo uyafuna ubona ukuthi iyona mpilo lena wena ucabanga ukuthi uyokwazi ukuyimelela ngomuntu wakhe e-university yena akhohlwe uma ngabe kunomuntu ke mhlambe nawe unomuntu wesilisa wahamba e-university lobuhle obungaka obungafanisi obungagcwele ngama-filter kabubonayo la uyokwazi ukuthi abulibale abe aqondele yonke into ayenzayo hayi busana ukudlala abafethu busana ukudlala ngesikhathi kunezinto okufuna ukuthi uzazi nje abanye la iningi lakhona ama-fresh ingane ey'ncane ziyaqala ukufika kulonyaka la izoqala impilo ibona izinto ey'ngazange zize ziyibone ngisho le ngane yakini nazi ukuthi ayiwagqoka amabhulukwe lana uyohlangana naye igqokile-ke ngikutshele mina yobe ungasayiboni nokuthi yona ukuthi hawu bakithi usenamile lona wena ngane kamama usaba nje la impilo-ke lena yase-university. What time is it right now? I think it 10 to 9 and umdlalo yokuphele nini yonke into yokuphele nini iyobe ifike nini endlini anginanazi ukuthi ekhaya umuntu akafiki ngakashaya u6 ufuna nje ukuthi udedele ublood uma ngabe ingane yakini mhlampe noma uwumzali ese-university khona lonke uhlobo lempilo yilapho ekhula khona experience impilo khona.